Omujera gwa Mpanga nigwo kuhereza amizi district harimu Kamwenge, Ibanda, Kitagwenda, Fort Portal City, Kyenjojo hamwe na Kabarore ebiri kushanga omukyanga ekya Albert Water Management Zone. Akana kamanyiso ko kurinda ki ebyobuhangwa omujera gwa Mpanga tubase okukosa kurungi ebisharara. Dr. Brian Guma Emmanuel orikwebembere kyanga kya Albert Water Management Zone ekiri hansi ya Ministry y'amizi n'ebyobuhangwa nagira ngu bakakora okuchondoza bashanga ngo omujera gwa Mpanga guri ahabuze obuhango. Turinde omujera gwa Mpanga bangeji niyo eri kuhereza amizi kuruga Fort Portal kuruguru paka Kitagwenda. Yes. Nanagutwine Kamwenje naga. Agenda twayeka ebikwatsa amizi omumpanga mwentu kajeka kurungi tuyame kitabo kibakweta Catchment Management Plan. Catchment Management Plan ekiyamu ebintu ebikwatana ebikushisha amizi. Guma agizire ngo bahereze kutunga billioni 5 kurugo mu Conrad N. Hilton Foundation okurugo muri Amerika okubahwera omukugazo hectares zigana birezi omyaka 3. Kandi eji project ni imyaka 3 umwaka gukubanza twine hectares 2 umwaka gwa kabiri twine mu hectares 8 ndijo umwaka gwa kashatu twine mu hectares 4 kandi nyina masuku tuza kuringana nabo kurebeka ngo iryo buhangwa twapasikanye nabo kubiri imyaka igana kuruga hati mshemko nshanga amizi umumpanga cyarereki kitwadi marketing hano mureba mwe n'abantu bakitirema amafamu ati twadi marketing tucenda amafamu omwita komo. ASP Emmanuel Kanusu Rosi Station hari Kamwenge Central Police Station arabwira abo bona abarukwenda kuhereza ebituga abarukubano basimbaza pillars ngo bija kwatwa. Adolphe Ayureka, TV West.